Nadomak despotovca, ispod zidina Manasije, današnji vitezovi živjeli su baš onako kao i njihovi preci. U odeći koju su nosili, pod šatorima, sa ognjištem u obliku krsta, slamom koja je služila za odmor i poljanom kao poligonom za trening. To se na engleskom popularno zove historical reenactment, a kod nas bismo to labavo mogli da prevedemo kao oživljavanje istorije. Ceni se na ovakvim događajima istorijska preciznost, da budemo što bliži po svim aspektima, a ne samo i to, nego i oprema da nam ne bude u rasporu. Znači da elementi koji će neko imati možda doklopa na sebi ne budu u rasporu već od, 10-15 godina, kao što se i tada moglo vidjeti. Srbija je vrlo specifično podneblje, jer smo imali uticaj i sa istoka i sa zapada, da se kod nas mogu vidjeti i mongolski oklopi i vizantijski, iako smo imali nemačke plaćenike, pa su oni doveli sa sobom i svoj uticaj, a kupovali smo oklopi od Italijana, tako da baš smo bogato mesto za materijalnu i nematerijalnu istorijsku baštinu. Klisurom planine Beljanica nisu se viorile samo zastave srednjovekovne Srbije, već bugarske, češke, francuske, Republike Srpske, Hrvatske, Slovenije, Ukrajine, Rusije, Kine, Mađarske i Rumunije. Nijedno od njih nije zamenila bela zastava, jer današnji vitezovi imaju istog neprijatelja, zaborav. Mi pokušavamo da oživimo tu tradiciju koja je tokom godina zaboravljena, posebno u srednjem veku, nakon što su nas Turci osvojili. Tu zaboravljenu tradiciju pokušavamo da oživimo. Pokušavamo da sa raznim drugim udruženjima oživimo srednji vek. Trudimo se da to bude autentično, da oživimo stare zanate, umetnost, muziku. Moram da kažem da sam se obradovala kada sam videla da se ovo dešava u Srbiji i veoma mi je drago da vidim da vaša država podržava ovaj događaj. Ja sam kovač. Bavim se kovanjem renesansnih stvari iz srednjeg veka. Trudim se da negujem tradiciju i samouk sam. Kod nas je veoma mnogo udruženja. Na nekim festivalima budu borbe i 200 vitezova protiv 200, tako da nas ima mnogo. A udruženja imaju veoma mnogo članova. Hiljade su u pitanju. Imamo i veoma mnogo klubova. Ne znam tačno koliko ih ima. Mi gajimo tradiciju bojeva iz ranog srednjeg veka i to shvatamo kao sport. Kada odloži mač, vitez je recitovao poeziju, poštovao tradiciju, moral i kodeks, podržavao kulturu i umetnost, a oko vrata je nosio medaljon svoje dame. Ali nekoliko vekova kasnije, dame su umjesto ruže od svog viteza na belom konju u ruke uzele luk, strelu i mač. Ja se bavim streličarstvom u Sveboru, ali pored toga pomažem mojim vitezovima da napravimo opremu u izrađivanju tunika i svega što je potrebno, pomažem im u svemu. Moja trupa svira muziku iz zapadnih zemalja i mediteranske Evrope, ali smo otvoreni i za novu muziku. Imate li u trupi vitezove koji se bore? Imamo, ali ja se ne borim, nikako. Ja volim muziku. Da li u Francuskoj gajite srednjovekovnu tradiciju? Da, imamo različita slavlja i manifestacije tokom cele godine. Ponekada sviramo i 50 puta godišnje, po celoj Francuskoj. Poslednji veliki srednjovekovni srpski vitez bio je despot Stefan Lazarević, koji je nasledio svog oca kneza Lazara nakon Kosovskog boja. Odgajan u duhu viteštva, bio je prinuđen da balansira između moćne otomanske i ugarske imperije, ali i plemića Srbije, koji su međusobno ratovali. Naša tradicija pamti ga kao zmajevitog junaka Visokog Stefana, ali srpski despot Stefan Lazarević poznat je i na ostalim hrišćanskim dvorovima. Bio je drugi među 24 viteza obnovljenog reda Zmaja. Najznačajniji viteški red tog doba osnovao je ugarski kralj Žigmund, a Stefan i Srbija od njega dobijaju na poklon svoju današnju prestonicu. Građen je istovremeno i Beograd i manastir Manasija. Beograd je zamišljen i napravljen kao administrativni centar, dok je Manasija građena kao kulturni centar, gde je despot Stefan okupljao veliki broj umetnika, slikara, književnika, filozofa. Tu je radila čuvena Resavska prepisivačka škola, gde su oni
despot Stefan i monasi i svi umetnici pisci ovde prevodili knjige sa grčkog jezika, prepisivali ih i širili dalje po Srbiji radi opesmenjavanja što većeg broja ljudi. Nema boljeg mesta od 600 godina starog despotovog grada, gde bi današnji vitezovi mogli da se osjećaju kao kod kuće. Zidine građene početkom 15. veka imaju 11 kula i najveću, despotovu kulu, koja krije još jednu tajnu. Despotova kula je krajnji vid odbrane, gde je mogao određeni broj ljudi da preživi čak godinu dana bez da izlazi. Unutra ima i rezervara za vodu, ima žitnica i prostorija za stanovanje. 4 puta manastir je rušen i ponovo zidan, a poslednja obnova započeta je još 1958. godine i još uvijek nije završena. Nekoliko vekova, kao i cela Srbija, i manastir Manasija je pod turskom okupacijom. Na ovim zidinama ne vijore se srpska obeležja. Sa crkve Svete Trojice odnet je limeni krov, a neprocenjive freske čitav vek propadaju. Ostala ih je samo trećina. Nakon despotove smrti, kad su došli Turci ovde, sve su poharali i odneli. Odneli su kompletno sve vrednosti koje su postojale. Sa zidova su postrugali i zlato i druge dragulje i jednostavno tada su jako oskrnavili freske tako što su svetiteljima vadili oči i grebli lice. Od crkve su napravili konjušnicu, od priprate su napravili barutanu. Verovatno okupatori nisu znali tradiciju i strogo pravilo da se desno od ulaza u crkvu sahranjuju isključivo ktitori, tako da su mošti despota Stefana vekovima ostale sakrivene. Srednjovekovni plemić je poseban još po nečemu. 2006. je odrađena prvi put DNK ekspertiza sa vladarem tog tipa, tako što su uzeti uzorci moštiju despotovih i uzorci svetog kneza Lazara iz Ravanice, dakle njegovog oca, i DNK ekspertiza je sa 99,9% dokazala da su oni u krvnom srodstvu, dakle otac i sin, iste godine mošti su prenete u Kivot. Ovo su ljubičevski vitezovi, jedna od najatraktivnijih tačaka na turniru, koji je uvod u obeležavanje 6 vekova postojanja manastira Manasija. Predsjednik Srbije, Tomislav Nikolić, bio je pokrovitelj događaja, a pored njega na otvaranju su bili i predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik, ambasador Rusije u Srbiji, Aleksandar Čepurin, ministar odbrane Bratislav Gašić i predstavnici diplomatskog kora. Predsjednik Nikolić je od Udruženja za očuvanje starih zanata i veština, Beli Orlovi, dobio na poklon repliku srpskog mača iz 14. veka, koji je sam iskovao Slobodan Marinjić. Ovaj mač probija svaki oklop. Budući da je tako konstruisan, da ima jedan dugački greben koji ojačava sečivo celom svojom dužinom i sa svojom nakresnicom, sa svojom jabukom, uopšte kako je ovaj mač dizajniran, on je kao da smo ga kovali u 14. odnosno u 15. veku. Iako dele slične vrednosti, njihove veštine koje ruše zakone fizike ni malo ne podsjećaju na evropske srednjovekovne. Monasi Šaolina bili su najveća atrakcija turnira. Nekoliko hiljada posetilaca upoznalo je današnje vitezove i srpski srednji vek, skoro isti kao i onaj u vreme despota Stefana Lazarevića. Topot konja, zveckanje oklopa i sekira čuće se ovde i narednih godina, sve do 2018. godine, kada će biti obeleženo 6 vekova postojanja Manasija.